Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү жана ошондой эле өлкөбүздүн жети бурчунан көрүп жаткан мекендештер, биз силерге кайрадан базардагы унааларды аралаш көргүзөбүз. Алдыбыздан кандай унаа чыкса, ошолордун баарын көргүзөбүз. Opel Omega 2022 объем $2700 экен. Серебро цветте. Бул жерде Audi S4 универсал 92 экен. 230 000 сом сурап жатат экен. Бул жерде корейский Matiz 2 2003 08 $2600. Бул унаа состояниясы жакшы. Бул жакта эки Мерсти көргүзөлү. 230 88 2-3 объем $2500 сурап жатат экен. Ички салондун көрүнүштөрү жакшы, отуруштары жакшы экен. Бул жерде болсо титан дискада. Титан дискада Мерс турат. 93 2 объем $3300. Бул жерде серви дагы турат, ошо сервини дагы силерге көргөзүп коелу. 98 2 объем. Баасы бирок жазылбай калыптыр. Биз кийинкилерди силерге көргөзө берели. Бул жерде Lexus GS 300 3 объем $5300 экен. Эгерде ушул унааны издеп жүргөн болсоңуздар 0708 46 74 96. Биз бул жактагы унааларды көргүзөлүчү. Volkswagen Bora ички салондору кожаный салон экен. 98-жылы чыгарылган 2 объем $3700. Мерс универсал Сешка 99 18 объем. Состояниясы отлично дейт. Баасы 250 000 сом. 0774 35 83 35. Бул жерде дагы бир ошский номерде Matiz 2 кореец бар экен. 2005-жылы чыгарылган 08 объем 165 000 сом. 0705 19 88 02. Биз азыр бул жакта бир байка суранып жатат, ошол унааны тартып коюңуз деп ушундан көргөзүп коелучу. Matiz Chevrolet Matiz бул? Корейский. Matiz 3. Свежий келгенби? Свежий келген. Басы канча мунун? 3,5 миң. Сомго канча болот? 245 миң. Болорун канчага берет сонда? Болору где-то 200, сонда 200, $3350 койдум. Шунда сомго канча болот сонда? 200 канча миң, 30 канча миң. 230. Шунда сомго долларга 200 канча берет? 2000 $3350. $3350 бересизби? Свежий экен. Номерин жазып алыңыздар. 0701 88 99 11. Биз аны эмесе кийинкилерди көргөзөлү. 210 42 96 экен. 344 000 километр жүрүптүр. Баасы $4400 экен. Состояниясы деле жакшы экен. Көрүңүздөр, биз бул жактагы Volkswagen Passat унаасын көргөзөлү. 94 2 объем S вложение деп жасалчу жерлери бар экен, значит. 130 000 сом. Кызыл түстө. Бул жерде дагы бир Nissan Almera Tina 18 объем $2001 $3300. Бирок состояниясы чынында эле жакшы экен. Бул жерде дагы бир кызыл түстөгү универсал Audi A6 бар экен. Tiptronic $3800. X8 объем экен. X8 болсо мотор жакшы болот. 2 объем 140 000 сом. Мерс. Коробкасы бирок автомат экен. Бул жерде Honda Accord Levi Ru адмен жок экен. 2001-жылы чыгарылган 2-3 объем. 4 летний дөңгөлөктөрдү кошуп берет экен. Баасы сомго 230 000 сом, долларга $3300. 0777 69 96 58.
Бұл жақта болса Nissan Primera ұнасы, коробкасы автомат екен. $3000, 2 объем, 99 жылы, 0550 50 91 29. Шынында бұл ұнадағы абалы жақшы. Ушул эле жерде универсалын көргөзөбүз. 2002 1.8 объем, $3200. Toyota Avensis 2001 1.8 $3800 екен. Бұл жерде Daewoo Lanos ұнасы бар екен. 2006 1.5 155 000 сом. Ал эми достор, бұл жақта жол таңдабас Nissan X-Trail Sol Rule. Пробег 192 км жүрүптүр. 2001 2 объем. Басы $5300. Бұл жерде Ford Focus Sedan 2003 1.6 $2700. Matiz 2 қызыл түсті 2007 1.8 150 000 сом. Тағы бір Daewoo Lanos автомат 97 1.5 190 000 сом. Ал эми бұл жерде Nissan Primera 2002 1.8 $3100. Бұл жақта дағы бір Россиядан келген Матизді көргізіп қойлы. 2007-08 150 000 сом. Бұл жерде Мерс тұрады. Жашыл түсті Мерс 97 23 $3800. Бұл жерде Mazda Primesi 2002 1.8 3 қанша? $3000 мı? $2600'ге бересіз бұл. $2600'ға береді екен. Бұл жақта бір Niva ұнасы бар, механика. Niva Chevrolet 2004 1.7 $3000. Сіздер комментарийда Mazda MPV ұнасы болса, ушул ұнандағы тартып көргөз бериңиз, балар канча болуп атат дедиңиздер эле, бирок бул унаанын баасы тилекке каршы жазылбай калыптыр. 2 объем, бензин деп жазып турат, 2002 жылы чыгарылган. Бул жакта Merс, универсал, Сешка. Бир гана басымды номерин жазып коюптур, чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бұл жақта дағы бір Nissan Tino 2001 2 объем, басы келишимдүү экен. Негизи ушул келишимдүү деп жазылып койгондорду тартпаш керек болчу, бирок сиздерге тартканга мажбур болуп калдык. 2004 1.8 объем, $3800. Кабан 95 6 объем екен, $4900. Сіздерге бұл жақтағы ұналарды көргізелі. 2002 1.8 бұл ұнадағы басын жыртып салыптыр. Бұл ұна Golf 4 басын жазбаптыр бұлдағы. Сіздер өткенде комментарийда BMW X5 дағы көргөз бериңиз дегендер болды эле. Көріп алыңыздар, 2001 3 объем, газ бензин. Бұл ұнандағы басы жазылбай калыптыр. Кейинки чыгарылыштарда сіздерге басы жоқ уналарды тартпаганга аракет кылабыз. Бұл ұнандағы басы жазылбай калыптыр. BMW Audi екен. Кечирасыздар, Audi 95 2 объем Audi. Бұл жерде Мерс 96 22 $3500. Audi 2003 2.5 turbo $3300. Дағы бір 96 жылы чыгарылган Мерс X8 объем
$3800. Бұл жерде гольф. Тартпайлы қойды, мейлі анда, біз башқалар татқалы. 2006 бір объем 140 000 сом. Жақшы ұнаған бұлдағы. 0702 28 65 41 деген номерде тұрады. Біз бұл жақтан сіздерге Toyota Ipsum үлгісіндегі ақ ұнаны көргізелі. Toyota Picnic Ipsumның сол рулды пробег оригинал 2000 жылы шығарылған 2 объем $4300. 0555 55 55 94 деген номерде çalып сұрап көріңіздер. Көрішкенше видео жоқ қалмаса сөз түрде лайк басыңыздар. Біз сіздерге мыналардың көргізіп бергенге әрекет қылдық. Көрішкенше.